yandi macha ndegererana n'umwanya wagumye mwicaza abantu usubire mfata indiritime umuntu tumwe karakantu ka Daudi ikora rimwe n'umuvuga butumwa murageza saa 3 mwebwe kazamure ka base data wanje mwese tubanye neza nta kibazo sibo mangwino sibo mana gwino shaka aho ari muri ibyo bavuze ngo iziza byo mu rusengero biratunyura sema haleluya haleluya uko biza bigenda mu ikanisa ni morale no kugubwa neza. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome muri Yona 2:2. Abafite ibitabo murambure dusome, tuze gutanga umwanya, turihuta cyane. Mwahabonye se murambure za Bibiliya? Hari uwambonye ngo ese wowe ngura cyatwara Bibiliya? Nti ndayifite ni neza y'intumwa n'abahanuzi bene izi zikuru. Mwahabonye dusome, n'abatazifite nuko muraza gusomera muhira. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi, aravuga ati nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Amen. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Ariko ni imikuru yabaye nini cyane cyangwe ya mugabo nawe nimba bamurebera amazi uko yaguye umwuma. Muntu wo kuzuma ntagomba gukubita umukunga mwinshi, so kubita gake usubireyo. Kuri ayanezero ko aramazamura gusa. Bwana sifiwe. Gabanye basi. Twasomye ijambo ry'Imana ngo Yona asengera mu nda y'urufi. Ni ukuvuga ngo topic irahantu nta mutosengera, utosengera Imana. Hano wosenga imuhira, wosenga mu nda y'urufi, wosenga mu mazi yari mu nda y'urufi, please amazi. Ariko ngo arasenga Imana iramusubiza. Reka dukomere Imana amashi cyane ku bw'iryo jambo. Twese dukoma amashi, dukoma amashi. Ariko no ayo mashi ni sawa, mwongere kandi
twongere kandi aho ni sawa. Bwana asifiwe. Turashima Imana rero duhaye umugoroba mwiza wo guterana. Imana ishimwe cyane, kandi ndashima Imana ko nanje nateranye nari kure cyane, nari kongera ngo iwacu none arama mpagarika, ariko nakoze ibishoboka byose ndaza. Imana ihabwe icubahiro. Aba mama mwese turabiyegereje ngo mwegere Imana y'umujuru umugisha. Reka mwikomera amashi cyane aba mama mwese bari hano. Aba mama dukomera Imana amashi cyane. Yeme dukoma amashi n'Imana tacho bitwaye. Nuko nguko Imana ibaho umugisha. Abasore bacu urubyiruko namwe turabegereje mu mwegere Imana y'umujuru umugisha. Reka natwe dukoma amashi, urubyiruko dukoma amashi menshi cyane. Mwegere Imana y'umujuru umugisha. Abaririmbyi bibiri zivuga ngo dusese impano zacu kugira ngo zake. Aha niho tuzodusesera impano zacu kugira ngo zake. Reka dusabura uruhande namwe mukoma amashi cyane. Wera kuri Kesiya namwe mwese mukoma amashi. Gisore koma amashi. Imana ibaho umugisha. Turabegereje ngo mwegere. Yesu akomeze kubagira neza. Dufite abavyeyi bacu ari batuyoboye, guhera kuri representa Revera Pasteur Muzehe Evangeliste hano. Reka tubasabe muve hasi, n'abatambukanyi banyu ari bo bavyeyi nyine mwubakanye muve hasi. Dukomere Imana amashi cyane. Yeme dukomere Imana amashi cyane, amashi menshi. Dukomere Imana amashi ntato bitwaye. Turabegereje umwegere. Imana ibaho umugisha. Sinzi mama Pasteur hariya wahagurutse? Banku haguruka nanone ga protocol banku haguruka. Yeme tumwongera amashi menshi cyane. Imana igumugisha. Naringize ngo wapinza aya mavuta yanje azakora. Mavuta ni mazima aracyaye. Semeni haleluya. Bwana asifiwe. Reka nanone dusabe umushitsi wacu mukuru Pastor ave hasi, nabo bagendanye bose, harabo twabonye, harabo tuzi nabo tutazi, bose bave hasi. Dukomere Imana amashi cyane kubwo abashitsi bacu. Karibu cyane. Twongera abashitsi bacu amashi menshi, amashi menshi. Imana igumugisha Pastor. Dukunda guhura nahagarikiye. Iwacu yaraje umunsi wa kane ndahagarikira. Hano narahagarikiye uraza, none ndahagarikiye uraje. Nukuvuga ngo nutanga biri nkanje nzoye kugabira. Imana ni ikizira, kurayibona? Imana igumugisha. N'umuzeyi wacu turakwegereje cyane vasi. Dukomere Imana amashi. Mukoma amashi menshi. Ese amashi yabananiye nayo? Nicara nakomeje wo mwiyegereza abantu. Sawa murakoze. Imana ibaho umugisha. Tuvuze ngo gukoma amashi ntacyo bitwaye. Ngoma. Reka dusaba umuzeyi bavuze nawe ave hasi. Dukomere Imana amashi cyane. Muzeyi Ngoma va hasi dukomere Imana amashi cyane, amashi menshi. Turakwegereje nawe azafata ikibanza neza. Uri umuntu w'Imana. Imana igumugisha. Hari undi muntu uri hano umushitsi nabonye wakiriya ari he? Zamura ukuboko. Ari he? Nyazuba ari he? Yasotse. Haguruka dukomere Imana amashi cyane. Haguruka mukoma amashi, abamuzi n'abatamuzi dukoma amashi cyane. Ndibuka tukizana ukiza kubwiriza bujya tukazana. Yarakira umukobwa yashatwe igasogo. Ni ingara ari hano ntimwamubonye kubwo impamvu z'akazi. Yeme mwaratwegereje. Ngo numukorari ako n'umwana mwiza. Pana bene ibizi niriya ndamufite mukane. Ndo umuyobozi nanje iriya ni muza nzobakira. Kibaso ntabumansanze. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinatahamara. Numvise mugenzi wanjye. Anyibutse imbaraga zawe. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha. Kandi numvise mugenzi wanjye. Anyibutse imbaraga zawe. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha marama. Kandi naje mfite icyo cyifuzo. Oya sinataha marama.
Sema haleluya. Haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Haleluya. Kandi bagire neza. Jori Mungu akubariki. Umuntu yo yafashwe biza bigora kwa muvuga ngo urahagarikira umuntu ntaho twatwirukira ntaho uzutega usibye abashitsi ngira ngo bamwe bararara ni kayo makuru dufite magufi. Sema amen. Mwajani berere. Ntwovuga ngo uraduhirimisha aza yamagenda yakata mugakata uko twogira iteraniro ryose niko ryogenda. Bwana sifiwe. Tugiye gusirimba akanya gatoya harabi ibintu byinshi nimwumva ndasoma ijambo ndabarangiraho muza gusoma turakora akazi kenshi. Semeni haleluya. Bwana sifiwe sana.